Як було і наявене, po zakončenim konkursu koncom aprila, po zakončenih lokalnih vyberankoch, objaveni rezultati konkursu i prinješena odluka o rozpodzeljovanju tohoročnih sredstvoh. Od ukupno 1.600.000 dinari za projekti tradicijnih cerkvoh u opštini Šid parohija Preobraženja Gospodnjoho u Šidze dostala 100.000 dinari, a parohija Svjatoho Arhanela Mihajla u Berkasove 50.000 dinari. Dostati sredstva po opštinske odluki muša być pohasnovani po konjec toho roku. Včera popoladnju čas opštini Šid zalapela nepohoda so skamencom. Kamenec so zdižďom padal u čas Sihotara u Šidu, Gibarcu i Erdeviku, a keľo bolo škody u ovocníkoch, vinícoch, na poljoh i zagradoh u kancelariji za poljoprivredu, Nješka išće nje mali točnu informaciju.